amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda, abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge mwumva nitwa Paul Biri. Abakinnyi 30 bazavamo uwahize abandi muri shampiyona y'u Rwanda nabahe? Naho Mvukiye Juvenal ati mwebwe se mwazize iki ku itariki isa nk'iyacu? Byose reka nze mbyinjiremo mu buryo burambuye, mwimve mwikaze. Reka mpere kuri uru rutonde rw'abakinnyi 30 bazatoranywamo uwahize abandi muri shampiyona y'u Rwanda. Rwanda Premier League, urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Rwanda Premier League rwatangaje abakinnyi 30 bazavamo watwaye cyangwa se witwaye neza mu mwaka w'imikino wa 2024-2025. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 22 Gicurasi 2025 nibwo iyi Rwanda Premier League yatangaje abakinnyi bitwaye neza kurenza abandi. Ihi urubuga abakunzi b'umupira w'amaguru ngo bahitemo umwiza. Muri abo bakinnyi harimo 6 ba Rayon Sport, akaba ari Fare Nganye kugeza ubu wa kabiri mu batsinze ibitego byinshi muri shampiyona. Muhire Keve, Kadime Ndiaye, Yusufu Dianye, Ndayishimiye Richard na Iraguha Haji. APR FC niyo ifitemo abakinnyi benshi bakaba bagera ku 8. Abo ni Ruboneka Jean Bosco, Niyomugabo Claude, Pavel Nzira, Nshimiyimana Yunusu, Lamine Ba, Mugisha Gilbert, Jibril Watara na Nigena Clement. Abandi bakinnyi batoranyijwe ni Shehe, ni Sheriff Bayo wa Kiyovu Sport, Habimana Yves wa Rutsiro FC, Usabimana Olivier wa Marine FC, Joseph Saki wa Muhazi United, Uwumukiza Obedi, Sebwato Nicolas, Boateng Mensa na Jordan Dibumba wa Mukura Victory Sport. Hari kandi Hussein Kiza Serafin na Narcisse Masudi bakinira Amagaju FC, Mugisha Didier, Ishimwe Christian na Hali Musanga wa Police FC, Umari Uba wa Bugesera na Frank Nduwimana wa Gorilla FC. Aba bakinnyi batowe byagizwemo uruhare n'akanama k'abantu 10 barimo abanyamakuru ba siporo, abahagarariye ishyirahamwe ry'abatoza mu Rwanda n'iby'abakinnyi bakiniye ikipe y'igihugu Amavubi ryitwa FAPA. Amajwi y'akanama kihariye kashyizweho azaba afite agaciro ka 50%. Itora ry'abafana rifite 20%, mu gihe iryabo mu makipe ni ukuvuga abakapiteni n'umutoza rizaba rifite 30%. Byose bikaba 100%. Ibihembo ku bahize abandi muri Rwanda Premier League bizatangirwa muri Kigali Convention Center tariki 30 Gicurasi 2025. Hazatangwa ibihembo ku bakinnyi n'abatoza bahize abandi mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 mu byiciro bitandukanye birimo umukinnyi w'umwaka, umutoza w'umwaka, umukinnyi muto wahize abandi, uwatsinze ibitego byinshi, umunyezamu w'umwaka, igitego cy'umwaka ndetse n'ikipe y'abakinnyi 11 beza kurusha abandi. Reka ibivuga mu mikino tubikomereze kuri Mukandayisenga Janine uzwi nka Kaboyi, wabaye rutahizamu mwiza muri Yanga Princess. Rutahizamu Mukandayisenga Janine Kaboyi yahawe igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi muri Yanga Princess yo muri shampiyona ya Tanzania. Umuhango wo guhemba bitwaye neza muri iyi kipe wabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 21 Gicurasi 2025. Mukandayisenga yahawe igihembo cy'uwabaye rutahizamu mwiza nyuma yo gutsinda ibitego 16, birimo 13 byo muri shampiyona na 3 byo mu gikombe cy'igihugu. Uyu mukinnyi yerekeje muri iyi kipe yo muri Tanzania mu Kuboza 2024, aho byabanje kumugora mu kujyayo, akaba yaragiye ameze nk'uwihishe, ariko kandi ntibyamutwaye igihe kinini ngo amenyere anagaragaze icyo ashoboye, kuko yagiye anahabwa ibihembo by'umukinnyi mwiza w'ukwezi. Muri rusange myugariro w'umunya-Nigeria Uzawomaka Igwe niwe wabaye umukinnyi mwiza w'umwaka muri Yanga Princess. Naho Mvukiye Juvenal wayoboye Kiyovu Sport ati mwebwe se mwazize iki? Yanyegaga Rayon Sport. Mvukiye Juvenal wahoze ayobora Kiyovu Sport yishimye hejuru mukeba wayo Rayon Sport
abaza abayobozi bayo icyo bazize bajya gutakaza igikombe mu buryo bujya gusa n'ibyababayeho muri 2023. Ku wa gatatu tariki 21 Gicurasi 2025 nibwo Rayon Sport FC yatsinzwe na Bugesera FC ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona y'u Rwanda wari warasubitswe utarangiye kubera imvururu. Ibi bijya gusa n'ibyabaye muri Kiyovu Sport FC ubwo ku itariki nk'iyi 2023 yajyaga mu karere ka Nyagatare. Icyo gihe yari yizeye ko iza gutsinda uyu mukino igahita itwara igikombe cya shampiyona. Kubw'amahirwe make iyi kipe yayoborwaga na Mvukiyehe Juvenal ntiyatsinze uyu mukino, ahubwo yatsinzwe 1-0. Ibi byakuruye umwiryane muri Kiyovu Sport binaviramo uyu mugabo gushyirwa ku ruhande. Yifashishije ibyabaye icyo gihe yanyujije ubutumwa bwe ku mbuga nkoranyambaga ze abaza Rayon Sport icyo yazize. Ati wangu harya ngo 21 Gicurasi 2023 ngo twananiwe gutsinda Sunrise, mwebwe se mwazize iki kuri iyi tariki isa n'iyacu? Nsuhuriza abasaza uti murakaza neza cyane, ni uwo mupira w'inyarugenge. Gutsindwa kwa Rayon Sport kwatumye iguma ku mwanya wa kabiri n'amanota 59 ikabirushwa amanota 2 n'ikipe ya APR FC ari nayo yoboye urutonde rwa shampiyona kugeza ubu. Mu mikino 2 ya nyuma isigaye iyi kipe isigaje Vision FC ndetse na Gorilla FC. Uko Mvukiyehe Juvenal yanyegaga Rayon Sport y'abagabo, ni nako hari andi makuru atari meza muri iyi kipe. Ariko kandi ku ruhande rw'abagore ngo bamwe biteguye kugenda, yaba abakinnyi n'abatoza ba Rayon Sport y'abagore, kubera ko ubuyobozi butabishyura. Byo biteye bite? Rayon Sport y'abagore ni imwe mu makipe yahuye n'ibibazo bya mikoro ku buryo bukabije muri uyu mwaka w'imikino, kugeza ubwo rimwe na rimwe abakinnyi n'abakozi ba Rayon Sport y'abagore bahagarikaga akazi. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu tariki 21 Gicurasi 2025 abayobozi, abatoza ndetse n'abakinnyi ba Rayon Sport y'abagore bahakiriwe n'umuterankunga mukuru wa Rayon Sport agamije kubashimira ibyiza bagezeho mu mwaka wa 2024-2025. So kubakira gusa kuko uyu muterankunga yabageneye n'agahimbaza musiki ko kwitwara neza kangana na miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya barayagabanye bose, buri wese agacyura hagati y'ibihumbi 200 na 250. Umuyobozi wa Rayon Sport y'abagore Uwimana Janine yashimiye ubuyobozi bwa Skol ariwe muterankunga mukuru bwatumye abakinnyi bajya gukemura bike mu bibazo byari byaratewe no kubura amafaranga. Ati nta mafaranga aba mato, kuko iyo udafite ukagira icyo ubona nabyo biba ari byiza. Hari icyo abana bari buhahe, dore ko hari n'imyenda bari bafite hirya no hino. Ikipe nayo iri kugerageza gukora ibishoboka, ibibazo biri kugenda bishira. Kapitene wa Rayon Sport y'abagore Mukeshimana Dorothea yavuze ko nyuma yo kugira ibibazo bakanegera ubuyobozi bitakemutse neza, ariko bahawe icyizere. Ati ntabwo navuga ko byakemutse 100%, ariko hari ibyo bakoze bitwereka ko bizagenda neza mu minsi iri imbere. Mukeshimana ni umwe mu bakinnyi bivugwa ko bashobora gusohoka muri iyi kipe bakerekeza mu yandi makipe. Uyu ashobora kujya muri Simba Queens yo muri Tanzania. Umutoza wa Rayon Sport FC y'abagore yitwa Iker Freri Rudasingwa yavuze ko nawe amasezerano yarangiye kandi ko ataraganirizwa ngo ayongere, bityo bidakunze yayisohokamo. Ati twahuye n'ibibazo byinshi by'imishahara cyane cyane mu mpera za shampiyona, amasezerano yanjye ararangiye, nituganira neza nshobora kongera amasezerano, ariko bitanakunze nzashaka ahandi. Mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 Rayon Sport y'abagore yegukanyemo ibikombe 4 byose, ni ukuvuga icya shampiyona y'u Rwanda, icya Super Coupe, icy'umunsi w'intwari ndetse n'icy'umunsi mpuzamahanga w'abagore. Nahansoreje mbashimira kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, murebe ko mwakoze ahanditse subscription, naho ubundi amakuru nakagaruka. Ciao.